Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo 100 Spartans. Sanibingelela nonke babukeli emakhaya lapho sikhona phansi eWitbank emalahleni ezinambeni specifically eWard 36. Namhlanje ngihamba nodadewethu lana uSisi Julia. uSisi Julia uvela eMafaras Child Care Foundation. Umuntu uhamba nabanye udadewabo nabafowabo abasebenzisana ngokuthi bahambe basize izingane eziswele ezingenalutho emakhaya. Kodwa ngeke ngichubeke kakhulu kule occasion namhlanje uzobe uyanitshela wabukela emakhaya ukuthi yena ubani uzokwenzani kuze njani agcine azithole abeka amabhodo estradini apha izingane eziswele ukudla. Sawubona Sisi Julia. Sawubona njani? Siyaphila njani manje? Yebo, sicela namhlanje manje besiyachaza manje wabukela emakhaya ukuthi le initiative lena ozenayo namhlanje isukela laphi okanye futhi mhlambe uaime ini ngayo? Sanibonani babukeli emakhaya. Mina igama lami uJulia wakaMafara. Ngihlala la eWard 36. Into engayichaza ukuthi njengoba ngisukelile ukuthi ngithatha amabhodo ngwabeke la estradini. Into engayicala from 2023. Nakhona ngibona abafowethu estradini bafuna umsebenzi lesindlula basicela ama5 rand nokuthi uyabheka soloko baphuma ekseni baphathanga izikhafuthini. So ngaba nentshisakalelo ukuthi ungaba njani maybe uma ngabe khona enginako engabayenzela kona bengingaqala njengabaphekela isopo ngabathengela izinkwa ngihamba ngiyobaphakisa ngesikhathi sango-12 nango-1 because bahlala until entambama. So kwangifikela nje ukuthi ngaba njani ukuthi ngivule maybe NPO ukuthi maybe ngincede abaswelile ngoba nami ngiyayazi ukuthi indlala injali. Ngithanda ukubonga kuMama Julia into asenzele yona namhlanje ukusiza abantwana baphuma esikolweni banganalutho esiswini, basiza abantwana ukuthi babe notho esiswini. Siyabonga kakhulu. Ibhizinisi lakhe ngathi lingakhula, uNkulunkulu ambusise. Angakhohlwa futhi sikhona singabomama sidinga umsebenzi maselikhulile. Ngithanda ukubonga lo kudle uSisi Julia asenzele kona. uSisi Julia uyakhona ukukhathalela abantwana la emphakathini. And uyakhona ukukhathalela nabantu ababhemayo. Ziningi izinto azenzayo nje ezihle sizibonayo nathi. Hayi siyabonga chef. Inhlangano ezimele ina iNPO non-profit organization obviously na struggleisha ngama funds ama groceries izinto ezinjengalezo. Tshela mina okuyiyona i-challenge yipi eninayo lana esiswini? Okuyiyona i-challenge esinayo. Siyayibheka abantwana nebabuya esikolweni especially maybe sinothi abanye siyababona nebaye esikolweni thola ukuthi maybe ne-breakfast abanayo abayisuka ngabayidlile so baze bayobalinda ngo-break baze badle. So anyway esikolweni nakhona khona okuncane lokho ababanikeza kona ukuthi badle noma baphuma babuye esikolweni. I-challenge esibonako uyambona ukuthi umntwana ilanga liseselide uyoze kubekwa amabhodo entambama. So yiloko sicabangile ukuthi maybe singaba njani njengoba sicalile ukuthi zama ukuthi sihlanganise namakholiki wami ukuthi lokho kuncane sikutholako sipheke sibaphekele. So i-challenge esinayo yilokuthi ukudla ngoba vele sesikhiphe emaphokothini wethu maybe nje nongaba nabantu ababa nentshisakalelo ukuthi maybe bangasi-assista or badonate ngaloko abakhonako noma ngabe amaveji ngoba isobho yamaveji iyayenzeka lula. Asiyenzi izinto ezifancy senza just ukuthi okuye esiswini nje ukuthi nabo bakhona ukubhalansa njengabanye abantwana. Manje tshela mina Sisi Julia mangabe mhlambe khona ufuna ukunceda unithola kanjani in terms of ama phone number, your Facebook? Ngiyatholakala ku Facebook, ngiyatholakala ku TikTok, ngiyatholakala ku WhatsApp. Ama contact number wami is 072698 4707. Delwaphinde futhi so. Ama contact number 072698 4707. Yes, okay. I know sebonga kakhulu. Okunye futhi okusela lana se understand ukuthi lana usazivukela nawe uyafisa ukuthi kube khona abanye nawo oba empower ko. Ngabe mhlambe kule nhlangano nisebenza nibangaphi mhlambe nile kanjani? Kule nhlangano sisebenza si3. Kune director. Kune chairperson. Kune secretary. Bese siba nama volunteer akhona asincedayo. So isifiso sethu njengoba ke ngazama ukuthi ngihlangane nokhansela sicela indawo ngoba njengoba besivula le NPO so kwakumele ukuthi kwamele ukuthi sibe nestand nendawo